corazón, mi corazón. Te lo dije bien clarito. Permanece a la escucha. Permanece a la escucha. 12 de la noche en La Habana, Cuba. 11 de la noche en San Salvador, El Salvador. 11 de la noche en Managua, Nicaragua. Me gustan los aviones, me gustas tú. Me gusta viajar, me gustas tú. Me gusta la mañana, me gustas tú. Me gusta el viento, me gustas tú. Me gusta... Kui Britagas kõndida, siis hakkab see asi võnkuma. Mulle üldse ei meeldi kõrgused. Aga jääme korra seisma, vaatame vaadet. Päris crazy värk. Teeme ühe ringi veel. Brita, kas teeme ühe ringi veel? Ei. Nojah. Aga lahe. Tere siit stuudios. Siit koha pealt reportaaž Livignost. Tere hommikust. Kell on praegu 9:52 ja rahvast ei ole väga palju. Aga meil on veel 1,5 tundi aega enne kui võistlus algab. Meeste slopestyle finaal. Hommik läks libedalt. Ärksime üles, sõime rõvedat magusad croissantid ja jõime kohvi ja läksime bussi peale. Ja siis sõitsime läbi Alpide selle suure bussiga kruvistel teedel siia. Ja nüüd ootame võistlust. Ed è partito in switch Monster Island dalla Norvegia, in switch tailslide 270, switch backside lipslide, adesso sempre sulla prima sezione, adesso seconda sezione, switch backside 2 in 2 out per il vichingo norvegese, arriva adesso sulla seconda struttura della seconda sezione. E switch tailslide, sempre in switch RJ Monster Island. Here going huge on that. Unstuck on the first jump. Let's check the replay and see exactly what happened. It's unfortunate because he greased the rail section, Max. Assolutamente, Monster Island è partito in switch ed è rimasto in switch fino... Meil on Eesti lipp ka kaasas ja me mõtleme, et kas oleks halb seda lehvitada, kui ühtegi eestlast ei võistle. Run number 3 of 3 here in Livigno Snow Park. Packed crowd watching men's slopestyle snowboard finals here today. Top rail section. We're going switch. Me gusta la mar, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son, mi corazón? Me gusta la moto, me gustas tú. Me gusta correr, me gustas tú. Me gusta la lluvia, me gustas tú. Me gusta volver, me gustas tú. Me gusta marihuana, me gustas tú. Me gusta colombiana, me gustas tú. Me gusta la montaña, me gustas tú. Me gusta la noche, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Hakkasime siis Tiranos sõitma natuke varem kui soovisime, aga kuna meil on suverehvid, siis vaatab, pidime hakkama. Nulli näitab praegu. Vaatame. Järgmisesse linna, kus meil vaja saada on 2 tundi ja 24 minutit. Me väga loodame, et kõik läheb hästi, sest vaadake neid teeolusid. Meil on küll need ketid olemas, aga me ei saa neid maanteel kasutada. Vahepeal on siis update selline, et canceldasime enda tänase ühe majutuse ära, sai õnneks tasuta canceldatud. Siis panime snow sockid või ma ei tea, kuidas neid nimetatakse, jalga või tähendab esirataste alla. Nüüd proovime esimese lõigu vaadata, kas saame mäest ülesse. Aga siin on juba mingi, et ei lastagi ülesse või?
Okei, nii update number 2. Meid lasti läbi, siis meil olid sookid jalas, teised saadeti tagasi. Ma ei tea, kas see on hea või halb. Aga tee on siis siuke, varsti tulevad 1 hairpin ja mäest üles. Aga enne kui me mäest üles hakkame minema, siis me testime, kuidas meil on pidavus, sest meil pole mõtet niisama mäest üles minna. Siiani tundub okei. Ma keerasin ka tanklast välja vasakpööret, tegin ratas ei käinud ringi selles suhtes. Et mulle tundub, et need snowsnockid nagu töötavad, aga lihtsalt, et siin peab hoidma inertsi, et peas, et kuhugi nagu ei jää nagu siisma. Et lihtsalt kogu aeg peab mingi hoog sees olema. Ma lihtsalt lähen 40-ga, et ega siin kiiremini ei tohi sokkiga niikuinii sõita ja... Keegi paneb siin vahepeal kette alla. Ei, sokke. Sokid jalga. Kõigil sokid jalga. 12, 1 minuto. Me gusta la cena, me gustas tú. Me gusta la vecina, me gustas tú. Radio Me gusta su cocina, me 1 gustas de la tú. mañana. Me gusta camelar, me gustas tú. Me gusta la guitarra, me gustas tú. Me gusta el reggae, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son mi corazón? Me gusta la canela, me gustas tú. Me gusta el fuego, me gustas tú. Me gusta menear, me gustas tú. Me gusta La Coruña, me gustas tú. Me gusta Malasaña, me gustas tú. Me gusta la castaña, me gustas tú. Me gusta Guatemala, me gustas tú. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais pas. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son mi corazón? ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. Etteotsa Simoni kõrvale ja mis Salmonoo kõrvale. Kui siin on päeval 10 kraadi, kui paks see jää on, aga tundub, et paks. Ja inimesed kelgutavad. Vii mägedele sõnum, hõiska see üle maailma. Saadan tervitused kõigile Mäo küla rahvale. ¿Qué voy a hacer? Je ne sais plus. ¿Qué voy a hacer? Je suis perdu. ¿Qué horas son mi corazón? 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 Läbi kavama. Teitsime lennujaamast Olümpia boostrid. Mingi kurlingu. Stefania Konstantini. Selle said või? Ja siukse sain.